Johane 10 verse 10. Lisela litela kweba nekubulala nekubhubhisa. Mina ngitele kwekuthi bantfu babe nekuphila, babe nako kuphuphume. Babe nako kuphuphume. Makorintos 2:9 verse 10 na 11. Ungacala ku-8, ngicalele ku-8. Makorintos 2:9 from verse 8 to 11. Nkulunkulu unawo emandla ekuninika konke lenikudzingako nangetulu kwako kuze kuthi ngaso sonke isikhathi nibe nako kube kunyenti nitekwati kusita emisebentini yonke lemihle. Yes. Nembhalo uthi wenetisa ngekukhululeka aphela baphuyile kulunga kwakhe kungeke kuphele phakadze naphakadze. Lowo lenika inhlanyelo kumhlanyeli ephane ngesinkwa sekudliwa uyawuninika inhlanyelo aphindze ayende imile ikhule asanzise nesivuno sekunikela kwenu ngekwephana. Uyawunipha konke lokuhle kuze nikwati kwephana ngato tonke tindlela. Lokho kuyakwenda labanye babonge nkulunkulu ngetipho tenu lebatitfole ngatsi. Amen. Uyawunipha konke lokuhle kuze nikwati kwephana. Uyawunipha konke lokuhle kuze nikwati kwephana. Nkulunkulu uma asipha akasipheli nje ukuthi sithwale ngekuthi sinetintho, kepha usiphela ukuthi sephane. Usiphela ukuthi sephane. Kube makhelwane wakho usedude nawe bengidawuthi mtshele, nyala ngasho ukuthi mtshele, ngithi kube bekasedude ngabe ngithi mtshele ukuthi makhelwane ngicela uchubeke ngemandla kwephana. Bese ke lo munye makhelwane umtshela ukuthi makhelwane ngicela aboyekela bugovu. Aze kude lo mtshelile. Yes. Nkulunkulu usiphela ukuthi sende njani bazalwane? Usiphela ukuthi sephane. Lapha kulo verse 8 Nkulunkulu unawo emandla ekuninika kokungakhi konke lenikudzingako. Kusho ukuthi mase uthandaza ke asithandazi from the point of lack. Asithandazi njengebantfu labaswele, kepha sithandaza njengebantfu labathi ngiyabonga nkulunkulu ukuthi wena unawo emandla ekungipha konke. Asithandaza ukuthi Nkosi ngiphe, kepha sithandaza ngekubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi wena uthe unemandla ekungipha kokungakhi bazalwane konke. Ukhumbule sizathu kwekucala uthi ufuna uhlale unako. Ufuna uhlale unako. Ufuna uhlale unako. Ufuna uhlale unako. Ufuna uhlale unelutho longasita ngalo lo munye lokholwako lota kuwe atofuna lusito kuwe. uNkulunkulu akafuni uthwale etandleni enhloko ukuthi ye nama ngathi ukuthi ngakusita ngani mntwane bantu. Ufuna uhlale unako. Ake ngithi kumbe nemali ikhona la khathi nje. Kuthi uNkulunkulu uyafuna uhlale unayo imali leni hayi ukuthi utoba nemali but kuze utoba i-channel yekupha nabanye. Uvile ekugcineni lithi ngekwenda njalo lokho kuyawukwenda labanye babonge uNkulunkulu
hayi ngekuhlabela kwenu, hayi ngekuthandaza kwenu, kepha babonge uNkulunkulu ngani ngetipho tenu labatithole ngathi. Babonge uNkulunkulu. Umuntu athi ngoba phela uNkulunkulu akanisi imali njengelitulu, anise letipho emhlabeni. Ubone uthi uyahamba emgwaqweni ubone ganga phathi usebenzisa abantu. So uNkulunkulu uthi ke ufuna sihlale sinako leni ngoba kunebantu endleleni yethu. Lafuna ukuthi bamdumise mabathola tipho tethu. Sihloko sami sithi abounding through God's thoughts. Kuphila ngekucicima ngemicabango yaNkulunkulu. Kuyisaya uthi uNkulunkulu imicabango yami ayifani neyenu. Ngoba yethu imicabango ithi kuze uhlala unako beka. Kepha umcabango waNkulunkulu uthi kuze uhlale unako phani. So kuchichima uma sithi awuphila kulo Johane 10 verse 10 kusho ukuthi kumele imicabango yethu ithumbekele emicabangweni yaNkulunkulu, emicabangweni waNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu athi kulabantu baka-Israyeli abaphume eGibhitha, asimfunze Exodus sahluko 8 verse 28 nasahluko 10 verse 24 kuya ku-26. Faro wathi, "Ngidanikhulula ke ukuthi nihambe niye ehlane niyewunikela ngemihlatshelo yenu kuSimakathe, lo nguNkulunkulu wenu. Kepha noko ningaboya khashane kakhulu. Ngicela mane ninginxusele nami." Thank you, Jesus. Amen. Sahluko 10 verse 24 kuya ku-26. Faro wabita Mose wefike kuye wathi, "Hambani niyewukhonta Simakathe. Nihambe nebafati benu nebantwana benu. Info nje nishiye timvu netimbuti netinkomo tenu." Mose waphendvula Faro wathi, "Kufanele usivumele sibe nemihlatshelo yekushiswa lesitayentela Simakathe, lo nguNkulunkulu wethu. Yes. Cha, kufanele sihambe netifuyo tetfu. Kude noma esinye sifuyo lesitawusala ngemuva. Phela kufanele sihambe naletifuyo siyewukhonta Simakathe, ngobe asathi ukuthi sitamkhonta ngatiphi. Siyawukwati sesifike khona le." Amen. Thank you, Jesus. Siyawukwati sesifikile. Kuthi uNkulunkulu ufunani. Mabaphuma baka-Israyeli sithola ukuthi baphuma ngoba uNkulunkulu bese kusikhathi sakhe. So mabaphuma le ebugcilini uNkulunkulu bekafuna ukuthi babe bamelele in the nations of the world. Bamelele etiveni letikhona emhlabeni. Bekafuna ukuthi akhadimuliswe ngalesive saka-Israyeli. So makabalungisela lendzawo yaseKhanani abengabalungiseli just to enjoy, kepha bekafuna ukuthi bonakalisa ukuthi ukhona, but atibonakalise through a nation. Mabaphuma ke Faro wamelana nalomcabango waNkulunkulu. Umcabango waNkulunkulu bekuthi baya eKhanani. Umcabango waFaro uthini? Uthi ningayi khashane. Two limiting factors. Kwekucala ukuthi Faro wathi cha khululekani, but ningayi khashane kakhulu. Ngalama amagama khululekani but ningafiki esephethelweni senu. Khululekani hambani nimkhonde uNkulunkulu, kepha ningabohamba niye khashane. Ningayikhashane. Kwesibili
wathi ningahamba kepha shiyani difuyo denu. Ningahamba kepha shiyani difuyo denu. Sitha sifuna ube half-hearted ekukondeni uNkulunkulu. Sitha asifuni ube all out ekumkhondeni uNkulunkulu. Sitha asinayo inkinga ngekuya kwakho esontweni, kepha sitawukwenda konke ukuthi uNkulunkulu akakhadimuliswa through your life. Kuthi akalitholi lithumo ngempilo yakho. KuJohane sahluko 17 verse 4 uthi Jesu, Babe ngikukhadimulisile emhlabeni ngekucetha umsebenzi. Ngamunye ke bazalwane, kukhululwa kwethu esonweni asikakhululelwa ku-enjoya kukhonda uNkulunkulu, kepha sikhululelwe kwenda imisebenzi. Sikhululelwe ukuthi uNkulunkulu akhadimuliswe empilweni yethu. Bandvu babonge uNkulunkulu ngenxa yakho, ngoba kunesikhala la uvela khona etikhatsini letidzinga lusito. Bandvu uNkulunkulu ufuna kuthi bamthumise bomakhelwane ekhaya kini. Kungenteka labanye bafe bangakholwa, kepha uNkulunkulu ufuna bafe bashito ukuthi thank you God ngenxa yakho. Nalabangeke baladi lisondo, kepha uNkulunkulu ukubeke ngenhloso yokuthi kube nemuntu lotawuvula umlomo, ngisho angathandazi, athi maye ngiyambonga uNkulunkulu ngenxa yakho. But lokhu kwendeka ngesikhathi ufeza lo msebenzi uNkulunkulu lafuna ukuthi uwende. Kubase Korinte besibili sahluko 3 verse 18 liBhayibheli lisitshela ngekuthi sisuke emandleni siye emandleni ahisikambe. Sisuka kulelinye lizinga, ngako thine sonke lesibuka ngebuso lobembuliwe, sibuka inkathimulo yenkosi ibonakala kithi njengasesibukweni. Akuthiwa ke le Moses lephela kubazalwane, ungahambi ubutabani ukuthi niyangibona njani ngikhathimula njengaMoses, hayi ungahlupheki ngaleyo. Kepha le nkathimulo le ngulendlela yekushintsha kwempilo ezi ubuka liqiniso ngaJesu embhalweni kusuka kuGenesis uyawuphuma esambulweni eze hallelujah, thank you Jesus, eze umbuka Jesu embhalweni lizinga lakho lenkathimulo liyathuthuka. Ngoba leli verse lithi sibe siguculwa sibe njengaye ngekusuka ezingeni lelithite lenkathimulo siye kulelinye. Kepha uma ngabe kungekho lokusuka ezingeni lelithite, kusho ukuthi sewuvimbele abantu ukuthi badumise uNkulunkulu mangabe solo uhlethi kulelo zinga lenkathimulo bewukulo last year. Uyathi etiteshini tethu tekuphila nasekholweni kuba khona lesinye isikhathi la ngicela ayikabe bazalwane kumbe kulokunye mawuthandaza uthandaze uze ujuluke kumbe uze uchachadele uve ukuthi ya cha lamhla ngibambene nenkosi, but mawuthuthuka uthuthukela kulelinye lizinga uye ungasho ukuthi hayi sengiyakuyekela lokuchachadela, but utawukhanza sewungasachachadeli kumbe uthi khanze nje mawuthandaza sale uthi haleluya ngiyabonga Jesu. But wena ngoba lengcondo ayikakhululeki kulela zinga lela bese uva ngathi there is something wrong mangasachachadeli.
njalo sewufuna ichachazela ukuthi ingakuphi ichachazela sewufuna kuyawuchachadela ngisho uNkulunkulu angasekho kachachazela wena solofuna ichachazela. Elijah uNkulunkulu wabonakala ngemlilo wehla ingehle akwasho umpeli ngehle yehle ngehle athandaza Elijah wehla umlilo. Emva kwemlilo nayo imvula, but emva kwaloko nangalele lapha uNkulunkulu wabonakala kuye waluthatha luhambo Elijah aya ehlane. Kwendekana ehlane yaphindze yehle ngehle kepha uNkulunkulu abangasekho ngehle kungenteke uhambe ufuna athi ngehle kanti uNkulunkulu akasekho. Why? Sisuka kulelinye elizinga lengadimulo siya kulelinye. Sisuka kulelinye elizinga. Move to another level of glory. Futhukela kulelinye lizinga. There is always an open heaven. There are more levels on top of you. Kepha kulawo ma-level lawo singena ngekufunza live laNkulunkulu sibone Kristu. Kungenteka ngibemede ngithi sengikulelinye level lengadimulo but ngibe kahle solo ngikuseyini. Because it's not by shouting, but it's by the experience of Christ in the journey of your faith. Kubonana na Jesu. Jakobe wadibana naNkulunkulu makaphuma ekhaya wadibana naye eLathini. Dingilos tenyuka tehla onelada. Udibana naye ulele bekungilelinye elizinga. But masabuyele emuva akabukanga lele akahambanga athi angilale ngoba uNkulunkulu utembula mangilele. Mabuyele emuva wabambana naye kenyalo. Kwambeka kulelinye elizinga. Don't look for past experiences because God is real now. God is not better in the past. Limuva lakho. Ngathi lo munye umzalwane uthi mfundisi ngazi uthi angisamuva uNkulunkulu. Bengiyaye ngithi mangithandaza ngimuve akhuluma nami. Ngase ke ngiyambuta ukuthi kepha usathandaza yini? Wathi yebo usathandaza. But la ekuthandazeni kwami angisayiva lento bengiyiva. Ngathi praise God. Kusho sowuthuthile lela sowudayile khona. But sonke isikhathi mawuthutha endzaweni uyakulensha stress sakhona. Ngoba udayile ukuthi umuntu oyungala. Lokuthi utawushayisa tibonzo zonke malanga ujikela la umuntu oyungasekho khona it becomes stressful bese ucabanga ukuthi angibuyele tinzaleni. Besihlabela ingoma kaTheni ithi thutha lapho wakhe khona, thutha lapho wakhe khona. Move from one level of glory to the other. Asitiyekele tidzinzi bazalwane. Tifake kulelinye lizinga lengadimulo. Nebantfu lebe utayele kubaphathene emalangeni utifucele ku-20 wemalangeni. Kulula kanjani mangabe bewumupha ngenyanga 10 emalangeni so ungamupha emva kwenyanga letingi2 umphe 20 emalangeni. Oh, thank you Jesus. Yeah, letingi2 chamuka na 20. Hawu imali engaka. Ngoba lo 10 abesemtayele naye. Move to another level of glory. Two limiting factors
lengifuna ngemusa wenkosi. Mangabe inkosi itangiphumusa kungendeka kumbe 2 weeks noma 3 noma 4 sihlale la size sithuthe solo sithi lama limiting factors until we see them no more. Until we see them no more. Yes, because Jesu uthe funani kucala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo. Wasuthi konke lokhu limits are broken. Uthi konke lokhu whatever konke lanako konke. Uthi konke lokhu kutawukwenetelwa nini. 2 limiting factors. Kunetinto letimbili letivimbela ukuthi nathi kube ngathi siphile esikhathini safaro lo wathi hambani kepha ningayikhashane kakhulu. Lo wathi hambani kepha ningahambi nako konke. Kithi lamhla ngoba asiye Israel asikho kufaro yini lengaba njengebaka Israel lebe ibavimbela ukuthi bangahambi libanga lonke. Kwekucala angibeke nje ngithi a spiritual disease. A spiritual disease. Ngale kwaloko leli gama labalithola mabafunza noma mababuka emagameni ngekujula kwawo ligama lelithi accident. Accident. Mawubhala nje accident licishe libheke ngalapho. But lina die ekugcineni. Accident, spiritual disease. Kunesifo sakamoya. Lesifo lesi sifo lesibulala inkhabunkabu. Sibulala kugijima kwakho ekukholweni. It's a disease that slows you down. Sifo lesenda ushaye kancane. Sifo lesenda ungabi nematubane. Mangabe uke wahamba la emgwaqweni kumbe ushayela. Mangabe ubona ema potholes speed siyashintsha. Kuba worse mangabe uthe uyahamba washayisa ipothole. Mase ubuya ngalowo mgwaco speed sakho sitawushintsha. Why? Ngoba kukhona la ushayise khona kucala. Tintfo letenda ushayise ngalesinye isikhathi empilweni tikubangela bese ubanjwa ngilesifo sekushaya kancane. Ema potholes akamoya noma ema potholes ema relationships lahambe ayishaya impilo yakho ayifangata abese akwenda uhlabela hayi ngemlomo kepha indlela lohamba ngayo ibese ibangela ingoma Nkosi yami ngiyawuhlala ngisho ingoma lethi washaya kancane Moses uyayibona iKenani but ingemanga leyo ngoma azange Moses ashaye kancane. But wena kahle ubese uyaqala ushaya kancane etintweni lebetine excitement ekukholweni kwakho. I-excitement ngaJesu wakho kulokunye uyuthatha ukuthi sewukhulile. Kuqala bewubangwa buntwana. Nyalo sewuya understanda. But lo kufa loku it's a state of holding yourself back. Lesifo singakubamba lesi senta bese uyatigodla etintweni uthi kubona kanye kubona kabili. Kwendekani ke lesifo singakubamba ubate lithemba lengucuko empilweni. Uhlala kule state sekuthi tinto tiyawuhlala tinje kuze kubuye inkosi.
no hope for change, and no expectation with excitement of something new. Kude lokusha lokugadzako. Labanye batawungenela kuzila ubabuka ukuthi nami ngajika lapho. Labanye batawuthi uma bathathana lapha here are young people bayashada babukana emehlweni sebayatshelana lapha hayi ngiyakuthanza kuze kuthi my baby. Uthi wena lapho nami ngake ngasho njalo. Noma uthi nami ungibona ngihleli la ngake ngaba ngibhebi. Ngake ngaba ngibhebi. Why? A spirit of lethargy, dullness, numbness. Zeal is gone. Akusekho lokukunika lithemba ngelikusasa lakho, noma kungathiwa kunemthandazo ngako, noma kungathiwa kunemprofeti longakusita noma umpostoli, wena uthi hayi silindele usuku olukhulu lokubuya kwenkosi. No hope for the future. You become mechanical. Only the motions move, but you don't move. Thank you, Jesus. Yes. Your experience become your best teacher, not the Holy Spirit. Litolo lakho kuba ngithishela wakho lomkhulu lomhloniphako. You worship your past than worshiping God despite your past. Go Johane 11 ngithatheke ngametha Johane 11 verse 21 ngathi yiMartha's corner. La ubese sewuba kuMartha's corner, ungena ekoneni la Martha. Linani likona la Martha, likona la Martha lithi Nkosi kube mane bewukhona. Likona la Martha linebandla labathi Nkosi kube bewuyiva imthandazo ngabe anginje. Likhona la Martha linebandla labathi Nkosi kube bewuyiphendvula imithandazo mbamba ngabe angakuboni naku lengakakubona. This is Martha's corner, where people are only regretting what has happened in their lives. Martha's corner. Limiting factor number 2. Lokunye lokusithiya ekuphileni empilweni lecicimako lapho silusito khona ngako konke lokuhle kwesaba kuthuthela kulelinye lizinga. Kumba ngakhona kukhumbusha kahle, but esingisini ngithe fear of transition. Fear of transition. Kusaba inguquko. Fear of transition. Dingabathi nengitindo leti bangela ukuthi umuntu esabe inguquko ekuphileni kwakhe, kepha lokunye kwakhona kunemithambo, kunetimphandze lokunye kwako. Timphandze tako tiya emuva kumbe endleleni lo wafika ngayo emhlabeni. I don't like always to say batali banjanjanyana. I don't like that. Because sonke yabona sonke sibatali, sonke sitaba batali kumbe kulokunye. But definitely kungendeka tibe khona letinye. But on this one, lokuchamuka ekutalweni la kusho make lekungendeka wathi matetfele wena, but wase uba nebulukhuni ngesikhathi sekubelekwa kwakho.
lesikhathi ikakhulu ake ngibekise ngibekisa kahle ngeba prophet ake ngibekise kanjalo. Yeah, because I have something related to that. So bamtshele ke make bathi hey lo mntwana utasuma umntala afe. Noma kukhona into leyendeka leyahlanyeleka engcondweni yakho ukuthi engabe lo mntwana utoba naye yini. Lokunye kungabanga ukuthi kumbe ube neexperience yokuthi afe lo munye. So nalo sewunekwesaba. That time of transition mathi ichubeka inyanga yaka 8 makufika inyanga yaka 9 kwesaba kugqwala wonke lo mtimba wakho, unfortunately kucithekele nakulomntwana lo laswini. Sonke simo sekuthuthela kulelinye lizinga. Mangabe lenkhululeko ungakayitholi, but ngiyambonga Jesu bathandekayo longamela umfundisi Dlamini to bring deliverance. Ngoba lithi uma indvodzana inikhulula niyawuba ngabakhululekile impela. Uthi niyawulati liqiniso liyawunikhulula. So angingabati ukuthi uNkulunkulu uyawenda umsebenzi kumuntu lokholwako, but also akusibo bonke labakholwako labakhululekile, as I'm going to tell you now. Njalo makumele uthuthe uye kulelinye lizinga ekuphileni, ubanjwa ngilokwesaba lokwangena ngalesa sikhathi makwakho asonzele esikhathini sekubeleka. Akashongo ukuthi ngiyesaba, lo mtimba wakhe waya anekwesaba ukuthi Nkosi yami engabe kutawuba njani. Leso struggle sagcina sila kuwe labekeva ngathi ngcono uma kungathiwa ufana uyahlala kabeleki kumbe kutawuba ngcono. Nawe ekuchubekeni kwempilo sewuhambe ufika la uthi khona hey ngafane ngihlale la kunethi ngichubekele la, because the fear of transition was injected in your life. Asibuye ke kuphileni. Kumbe uyasebenza sewuthole emathuba ukuthi kune position lengetulu kwakho, so ungaba ngiheadmaster nema qualifications ayavuma. Angifuni kuphatha mina. Kuphatha kunenhlupheko yakhona, fear of transition. Uyathi kuyendeka kulokunye ube ne-car allowance, kumbe lokuningi sewukhonile nane kukwenda sewungakhona ngale car allowance uthola imoto, but unconota kuhamba ngekhumbi usigcwalise ekhumbini ngani wena sewakhokhwa ngelizinga lekuphila kwakho. Fear of transition. Ngiyasesaba esikoleni. Angithi ngapha niyakubhadalela. Usesaba kuphi? Because it's taken care of. Abantwana basebangasaqedza esikolweni, imali uyayithola iyasala. Fear of transition. Fear of transition. Lo moya wabamba umuntu lomusha, hayi ukuthi bonke labasha labangaganda bangasomi babanjwe ngiwo yini, but kuyendeka lo munye abanjwe ngumoya wekwesaba. Athi nje manje uyambuka lo sisi ngemehlo abuke phansi siphelane, liyawushona lilanga, liyawushona lilanga. Fear of transition. Fear of transition. Lo munye uthi mfundisi liyangikhulumisa lelijaha, kepha ngazi ukuthi lineti ikhweba linemamasela lamakhulu angathi zingeke lingishaye yini. Akusila mamasela. Fear of moving to the next level in life. Lo munye uNkulunkulu angambusisa abe nayo imali yokuthi angakha nyalo, but abambelele emchashweni kuyawuze kulamle Jesu
ngithatha mix ezulwini. Noma ngabe nyalo seka ngakhona uNkulunkulu athi God is moving you from one level to another. Sewufikile kule level yekuthi ungakhona but ubambelele emchashweni kwangazi ukuthi ngakho. Thank you Jesus. God is faithful bazalwane. God is faithful. Because uNkulunkulu he wants you to be generous. He wants you to be generous. Futhi mangabe kufika icamp la besingalalisa labanye khona wena uvela uthi niyangadi mine bazalwane. Niyathi sikame ngika one room. Uvele usivala umlomo singakhulumi nekhuluma. Ngoba siyati. Ebaza niyangiva ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngekuthi uNkulunkulu sewukuthuthile kuleli zinga leli but wena solo ubambelele ngoba uyesaba ukuthuthukela la uNkulunkulu sekakubeke khona. Many reasons we would have ukuthi sihlale emchashweni sihambe ngemabhasi but ngikhuluma ngemuntu uNkulunkulu kathi akulomula but ubamba idemo. Mangathi nguthatha out kuthi asiyodle Hilton. Dawuhambela endleleni ubuda. Kuthi engabe kunjani lokudla kwale. Kahle kahle ishwa kusilokudla. Usaba lokuthi ufuna ngisho nesikweleti. Funa ngisale nesikweleti. Kumbe nje kuyawubhadala mina. Kunjani lokudla kwale. Sengiyabala hey kulokunye ibuffet uyaphakela nje ugcine la uthanza khona esikhundleni sokuthi hawu kudla longaka ngabe makungaka ke bese kuba ngimalini makungaka bese kuba ngimalini. I may not tell you ukuthi ngakubonaphi kepha ngethembe ukuthi sengiphilile kulomhlaba. I cannot just teach you a book. I'm teaching you life. I'm teaching you life. Umuntu abambele kulokunye ngisho ikhona le mali la khikhini utawucolela ngiyengibekise udibana naye inkosi yami umuntu umpha 20 wemalangeni hawu hamba uthengele okubanzako vele kumbe akanayo le mali noma ikhona ukuthi nje akakubudgeteli so womile ke umntwana ebani sewuyachamuka kuyamzama 20 emalangeni uyagijima uyemthoya uyothenga emande embombi yasemthoyi nga2 emalangeni. Lord Jesus, we need deliverance here. Singa inkululeko. Bantwana sebafata ikhindi takho. Ngiyaxolisa bobaba. Leti ikhindi bekutigcoka ka grade 1. Hayi, nasi lesangiphumelele samfana wami. Siyahushuke babe. Thola thayi wami lapha. Azinghi ngathayi. Dicathulo umthengelela for the next 5 years. Mabagcoka size 2 uthenga size 6. Emarket yahushuka. Faka mntwana amcishe emaphepha lapha phambili ngoba uyakhula tawugcina kulunga. Lord, we need serious deliverance here. Because as long as uphila under this poverty mentality, you are not giving glory to God ngalaphe kona. Labantwana bakhula under stress bathi cha bayambona babe noma mama kuyajump uyathandaza le but maye kubhlungu Nkosi yami la. Kuthi ngiyawhlala la kuze kubuya inkosi. Le stress lo nkulunkulu wababe uphi kani? Lo nkulunkulu wababe.
Ngoba uyamusho ukuthi he is the provider, but uprovider bobani lo uNkulunkulu wababi? Umoya lo wangena at a time of transition kumbe le ebuncaneni bakho ukhanze ukuthi ubanjwe ngiwo nanyalo. Angikhuluma ngabe kuthiwa nanga umuntu utocela lokuthide kuwe. Kumbe sewuhledi la ngaphandle bakhona abantu abanye kumbe lekungaba obvious ukuthi hayi mtsheleni hayi ukuthi mtsheleni sangikho but nje kumbe umtshele ngendlela ethi kahle uzame kumsita ngalenye indlela. But kukhona lokuthi wesaba ngisho ukucelwa. Maka kucela umuntu ngathi uphethe isikhala ufuna ukugwaza. Ungicela ukuthi ngiyithatha phi mina? Ikhona kona. Ungicela ngiyithatha bani bayahlola bahambe bacelana nje. May God be glorified that we may become generous. God wants us to live in abundance so that we may be generous. Kuze kuthi bantu babonge uNkulunkulu ngawe. Ayi ngemavesi akho. Babonge uNkulunkulu ngempilo yakho. Kube khona labatawuthi kube bekungasiwe ngaba ngisibonanga sikolwa. Kube khona labatawuthi kube bekungasiwe ngabe angizange ngaba nesicathulo. Enkomola sicathulo sami sekucala bekunginati beti tinhle bengititsanza tingemabhutsanyana so besamkhulu. That was my first shoe. Besibovu zilibhutsi lelika so bekuba mnanzi lokufaka leli bhluko la khathi kulesicathulo bese ushaya so bela ngapha. So I remember my grandfather kwaba ngenxa yakhe ukuthi ngibe nesicathulo. Akube nebantu labadazi kwaba ngenxa yakho ngaba nesicathulo lebengeke ngibe naso. We are not here for ourselves, bazalwane. We are here for others. Mangabe kusede umuntu lothinzeke ngesipho sakho, I pray ukuthi uNkulunkulu akuphe inkululeko from every limiting factor leyabamba impilo yakho. Yenda ngazuthi mawukhokha upha lomunye uyalahlekelwa. You have to shout kuze ukuthi wonke umuntu abone nalo uhlanya lotokwemuka into yakho. God wants us to live in abundance so that we can share with other people, so that we open their mouth. Ngisho bangeke baye esontweni sibavula umlomo ukuthi mbonge uNkulunkulu. Sibavula ngetipho tethu. Sibavula ngetipho tethu. Mangabe kunetinto letithengisako, you always prefer. Mangabe kuyahanjwa la ngaphandle singena kumbe kune bookshop ubuka la tamahala kukwamahala always emehlo akho afuna kamahala kanti mahala kulapha kubathe lapha. Liphimbo la Faro lithi don't go too far. Kwende but ungabese wenda kakhulu, ungabese uyaphapha, ungendi kakhulu. Kwende nje bani good girl, bani good boy nje liphathe kahle nje mawungcwele nje kuphelele. I pray uyathi uma ngabe silibandla leliphathwe nginasifo nasi uyathi kulukhuni, it's a struggle to move forward. It's a struggle. Sengidawuthandaza kunendvodza eBhayibhelini yahlala for 38 years ihlethi ndzawonye. Ngiyathi ukuthi partly beyigula but kunengcenye lenye Jesu mafika kuyo. Niyakhumbula Jesu wathini? Wathini? Uyambuta uyafuna yini? Uyafuna yini? Do you want to live in abundance? Lo wathini? Niyakhumbula impendulo? Wathi kude umuntu lo ngithathako
uyathi ungahlala ndzawonye uhlale ndzawonye for the rest of your life. Mina ngingumuntu ngiphila la emhlabeni, I know tikhatsi atifanani empilweni. When you are on a journey, definitely ema challenges ngeke afanani. Khona la sitha kutaba ngathi siyacetha ngawe khona. Kumbe mnothweni kumbe ekukholweni kwakho sithi siyacetha kube ngathi you can't lift your foot. Limasela aliphakami, but inkosi iphinze ikuphe kuphefumula uthi nyalo you can move on, but ngisho inkosi seyivule emathuba kuhle kwabo Paula nabo Sila, although it was good, but ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wenda imiracle kwavuleka emajele. Bahlala bo Paula bakaphumi, bahlala. So kuyendeka uNkulunkulu avule iminyango, but wena uchubeke uhlale ugogobale because you have become a slave, a prisoner. Uboshiwe live la Pharaoh lithi ungacali wena. This man wahlala 38 weminyaka, uthi kude longifakako lapha, kude longisitako. In other words, umele ukuthi ethwalwe ngilabanye. Uyathi kuyendeka ugcina ukwetayela kwethwalwa abantu. Ugcina kube ngangaloku ngaka nje umkami ave angimema sengiveta silevu lati kwenhloko yakhe. Kwethwalwa ngilabanye. Ngiyathi ukuthi timo tihambe tichamuke tishaye, but there are times la se enjoya khona lokumema kulabanye. Kuthi ngiyathi nasemnyakeni lothi nangethwala nalomnyaka. Becoming a burden to others. I pray that every spirit, if there is no other cause other than the enemy, lekuvimbako ngoba uyabona lo mubi ukuthi waze wathi uyawushala igoli lemhlaba lekuwina uNkulunkulu athole lithuba. If anything else, mangabe ihambisana nekuthi kunekhinyabedeka kunema potholes lafika endleleni yakho akushaya wabanjwa ngilogula kwekuhamba kancane sewaphanje emoyeni ayisekho iexcitement ngetindvo taNkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngale livi akunike inkululeko, akunike inkululeko. Angikhonela to embarrass anyone, but ngikhonela ukuthi mawukulesimo ungathutha kuso. Ungathutha kuso. 38 years, that man was staying under the same condition every day. Mabudwa uphi babe bani, sifuna kababe bani, uhlete eceleni kwelichibi akusiko kakhe, hlala eceleni kwelichibi. 38 weminyaka uhlala eceleni kwalaba aphila khona. 38 weminyaka. Uyathi Jesu wafika wathini? Wathi Jesu endoda, sukuma uthathe lelicasi lakho, sukuma ulithathe. Uyathi kunemthwalo lesewetayela, ngithwaliseni. Kepha Jesu uthi, I want you to carry your mat. There must come a time la khona ngenxa yekholwa kwakho uthi Nkosi noma lamuhla lingangesinza, but I'm looking forward, I'm going to carry my mat. Ndalethwala leli mat lami. Ndalethwala leli mat lami. 38 years. Ngethwaleleni ilmethe lami. Bayamethwalela, bayamendlalela. Emanda asaphelile kunyakada bayaningethwalele ningigocotele, bamgocotela, bambuyisele emuva. Sekufika isikhathi sekunyakatiswa kwemandi, bayamthwalela licasi, bayamme. Nanyalo ngaphili bayamgocotela. Wafika Jesu wathi, batawudzinwa batse batsiniwe 38 weminyaka. Yendvodza, thatha licasi lakho.
thatha licasi lakho. I believe that word had power. Leyeta kuyo lendvodza emandla sezulwini ehlela kuye wathi sengiyalithatha licasi lami. Kona ngakhona itolo but lamuhla ngilelinye ilanga. I'm taking my burden. Libusisekile libandla lelinebandfu lekungathiwa uma kuthiwa senda nangu umsebenzi. Bantu labangeke bathi kuthiwa imali ngidayithathaphi. Kepha abantu labathi ngidalithatha lelicasi. No matter what it cost, I'm going to carry this burden. Why? Ngoba ngiyathi ukuthi uNkulunkulu uthi mangipha ngivula sikhala sekuthi agcwalise. Ngicela sisukume siyothandaza ke. Dear Lord Jesus, I pray today that your presence through your word shall minister healing. I pray that we may abound in your thoughts. Imicabango yethu Nkosi ibuswe ngumcabango wakho. Imicabango yethu yenganyelwe yimicabango yakho. Kuze kuthi singedu ukuhlala siticabanga sibo hand to mouth. Kepha siticabange siku position of giving out, of being generous. Being generous with our time, being generous with our treasure, being generous with our spiritual life, being generous with our social life, in our relationships. Kube khona umuntu lesitawuba nelimasela lekumethwala nekumethwalisa. Lord Jesus, I pray. Kuthi tonke tibopho nemavi laphuma ebuntwaneni netehlakalo letaphuma takhinyabeta the progress in the journey of your son and daughter standing before me and behind me. I pray, Lord, that through this truth there will be deliverance, that freedom shall prevail. Ngosi uthe masibuka buso ba Kristu siyathutha ezingeni lenkathimulo siyakulelinye. Thank you Jesus. Kuleli viki Nkosi ngiyacela ufake umoya wekukufuna wekukubuka wena evini lakho emthandazweni. Umoya wekukufuna usenekufunyanwa. Umoya wekuthi ngiyasuka kuleli zinga lenkulo. I want to move on to the other level of glory la uNkulunkulu atawukhatimliswa ngcono khona kunayidolo. Thank you Jesus. I pray that each one of us ekupheleni kwelohambo lwakhe abengalengisa Jesu athi babe ngikukhatimulisile emhlabeni ngekucetha umsebenzi. Thank you Lord. Thank you Jesus. I pray against every fear of transition. Every fear of transition. Magune post levulekako kunangu umntwana wakho, I pray ukuthi abe ngilokhululekile to apply and occupy the next post. Magune mathuba ebhizinisi millions of billions lavulekako angathi nciphisi athi mina ngidawuphila nje lapha ku 1000. Oh Lord, I pray for the spirit of ascension. Uthi uNkulunkulu akhadimuliswe kulelinye lizinga lenkadimulo. Thank you Jesus. Umoya wekwesaba kuthakathwa ukuthi mangidawukwakha indlu lenhle batangiloya. I pray against every foul spirit. Umoya lothi hlala la usiboshwa usigcila noma tindvo ungadenda solo kwema ifoundation igujwa. I pray for the spirit of the living God, the spirit of freedom. Thank you Jesus. Kuthi tindvo leticaliwe tiphele. Tindvo leticaliwe tiphele.
ngoba wena Nkosi loqalisa umsebenzi live lakho lesi uyawuphelelisa sifuna kufuta wena nathi lesekuqalisile sibe nemoya wekucetha. I pray for projects that have been stalled, that in the name of Jesus there shall be speed, that there will be the desire to finish, the desire to finish, the desire to finish. Asifuni lo mhlaba usibuke ngeliso lekusihawukela ube uthi awushem Nkosi yami waqala akasakhona wake wabheka le akasakhona. I pray that Jesus will be glorified because you are the author and perfecter of our faith. Would you perfect our faith in every area of our being so that we reflect the glory of Jesus, not the poverty of this world. Sifuna ukumelela kahle Nkosi as the ambassadors of Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nebantwana bethu Nkosi bakubone kithi ukhadimuliswe. I pray that the mind of Christ will grow because we do have the mind of Christ. But I pray that we will grow in the mind of Christ, the mind of abundance. To you, Lord, be honor and glory as you minister in the hearts and minds of your sons and daughters today. And as you carry them through, even through this week. Kuze kube nebufakazi Nkosi lokutawukhadimlisa wena. Thank you Jesus. Nekumele bakhe bahambe bayocala kwakha, nekumele bathenge imoto bahambe bayothenga imoto kuze batewusilifta litulu liyana. I pray, dear Lord Jesus, you are able to move us, to stay our hearts, and to enjoy the goodness of the Lord in the land of the living. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray that we will reflect your glory in a different sphere of our being. Not as things used to be. Thank you, Jesus. Sikumelele kahle. Luthuma lube kuye umsindisi wethu. May you be blessed as you are blessed in Christ. Blessed going in, blessed going out. May the peace of God that passeth all understanding be your rear guard. Lonvolotwa kuthula kwaNkulunkulu. Oh Jesus. Ulondvolotwe ukuthula kwaNkulunkulu, ngisho imali ingekho kuthula kwaNkulunkulu kuthi mina ngisuki angiqhamuki ngemuntu ngiqhamuka kubabe wakho ngisipho semusa kude longakwemuka. I pray for that peace that it will keep you, that this peace will keep you against every force and every power of the enemy, so that you enjoy abundant life as per the gift of your loving Father. May his name be praised. Let us raise the voices and sound of our praise in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus.